Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring ada di Garogol Kidul. Yuk menelusuri perkampungan Garogol. Mantap. Indah sekali. Ada kebun sampo. Bumi nageta sararai kade mah. Mantap. Pik. Mantap. Cuacanya indah sekali. Dingin. Esok taikan motornya taikan. Mantap. Bang Utuy lagi ngobrol. Ada gubuk di sini mah. Iya gang mau kapali kaler. Pik pakai pik. Siapa? Video siapa? Non Pak ruksak Pak. Ruksak lin. Oh nyocokan. Mun. Kita bisa tina eta klep na Pak. Bisa tina klep. Oh. Senasil. Kade mah subur panya cainanya. Subur kade mah. Dan abdi mah saya cai Pak. Sumur kita rayaan. Oh iya kapaliwetan tadi. Mantap. Terus bareres ini mah bumi gempa lagi. Kadieu. Mantap. Kang. Video Kang. Videoan ya mah. Gawe. Nah itu insya Allah dicairkan lah. Mantap, indah sekali. Kapalnya dia. Mantap. Gempa nage tos beres enobi nage bisa gempa. Banyak kebun ka dia mah. Insyaallah. Ayo. Pali wetan mah seueur jalmi